Kuyasa asije ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni umfana wakambathi ohlalo wasezivini bese sihlawulele ngiphakama ngaso ivesi lesibili la khona lethi uManazaretha ayibani mona ngizothanda uJehova lithi ningahlali ngokwehlukana nizolahla uJehova lithi thandanani nibe munye nizothanda uJehova size ngalelo thando lokuthi sinethemba lokuthi uma sihlangene emzini asesiyavuka silethe uthando endaweni enkulu umshumayelo ukuthi selishilo usuku ukuthi uyeza umyeni ngalolu suku uma size ngalolu thando sinethemba lokuthi uShembe usithanda sikhumbule ngikhathi zonke ngibona nezulu selina ngikhumbula indaba eyenzeka entabeni yomhlangano inkosi la ngakuthiwa izulu lalena kakhulu kuthiwa ngalelo langa abantu babeyilethela isambulela kuthiwa yasinqaba yathi uManazaretha ngizuyisebenzisa lento kuthiwa inkonzo yayibamba izulu lina kuthiwa isigqoko esikhumula asibhekise phezulu kanje sithi singagcwala asibhekise phansi ebese sifoma aphinda sibhekise phezulu sithi singagcwala ebese sibhekisa phansi esifoma sithi siphinda sibhekise phezulu sithi singagcwala ebese sibhekisa phansi esifoma uthi uManazaretha namhla kufanele nilahle niyokhumbula ngoba nahlala nakhonza uNkulunkulu izulu selina sinalelo themba ukuthi ngoba sikushiye konke seza lapha izulu selina angazi kohlalo kodwa kweyami ibranch engiyiphethe mhlawumbe ekhansela abantu abawu-15 ekseni ngenxa nje yokuthi izulu liyana baba lokhu hayi sizogodola nginesifuba kwaba yilokhu nalokhu kwaba yilokhu nalokhu kodwa ngothando ebesithanda ngalo uShembe sigcine sifikile lapha emzini asesiyavuka ngizoxoxa indaba ibe yini bathe nje asithinte ibe yodwa ebese sidedele abanye ngizokhuluma ngothando engalibona emazweni akithi uNkulunkulu esithanda siyisizwe sama-Afrika kwaye kwafika ngowaseNewcastle indawo kwaye kwafika inkosazana iqhuba i-wheelchair ubaba eseDamhauser esabatheni ize kubaba izonikela yathi uma ifika phambi kwababa yasikhipha imali ngiyayikhohlwa into kwemalini yasibeka phambi kwababa yathi baba ngizocela umendo ubaba waqhela ngehlale ngathi waseyaphenduka yayibuka wathi uxakwe yini ekhaya wazi ukuthi emendweni kuyasebenza uzofike wenzeni emendweni hamba uyohlala ekhaya esikhipha izinyembezi lentombazane yathi baba ngize kuwe ngoba wena ulithemba lami uthi abafethu bonke baganile uthi omakoti babo abangifuni Shembe ongcwele uthi ongenani ngicela ukuthi nami ungiphe umuzi kuthi lapho engiyogana khona babane bangithuke ngalesi sihlalo engihleli sona kodwa bangithuke emzini wami noma bangasithuka insizwe ezinhle mabesithuka sisonyazini
phelele noma singathi masibuyele emakhaya sibhekane nazo zonke izimo njengoba sisofuna kodwa uma sisenyazini sinqobile ngoba thina sinethembe lodwa ukuthi uma sihamba nonyazi siqedile ikithi khona insizwa yalapha eDuku singicabanga ukuthi sizobhakama sigeze ithi insizwa masihlangene ebesiyamemeza ithi inyanga yami sekuhleli yilawo mazwi kufanele siwasho akukho kunye lenkosazane ubaba wabe seyathula wabe sethi wayesethi hlala lapha eceleni kwami kwasekuqhamuka insizwa khona insizwa yakamhlongo ngeke yakhuluma ekseni yathi ifuna ukugana yathi yazocela insizweni ukuthi icela ukugana insizwa zasukuma zayithandazisa engabe mina nawe salifisa into lothubi noma nje sirelaxela sazi ukuthi ekugcineni imizi yobaba belivuna isiyafika lensizwa izinkosini ithi baba ngicela ukuthi ungipha amehlo ukuthi lona ngiyomthatha kube uyena ozongivusela umuzi wasekhaya ithi inkosi awu usunazi inkomo ithi baba hayi sengizamile ngahlanganisa ubaba uyaphenduka ubheka le ntombazane uyahleka uyaphenduka ubheka lensizwa uthi hey uNkulunkulu uyakuthanda usesheshe wamletha umyeni wakho usesheshe wamletha umyeni wakho Shembe uyasithanda konke sikucelayo ngegama lakhe siyakuthola nanoma ngathiwa kwenze njani uma thina sisonyazini sibokwazi ukuthi sinqobile insizwe zethu uShembe akahlezi wakezo uhleze kulethela izinto ezinhle zonke uShembe kwesinye isikhathi yokakulinge efuna ukubona ukuthi uzohlala yini egameni lakhe kuyaye kudabukisa ubona insizwa ihle futhi uthi uyabuza ukuthi kwenze njani ithi hayi ngineyinkinga ngisafuna ukuyilungisa bese ngizibuza ukuthi lezi inkinga uyoyilungisa kanjani ungasenayo umxaqo wakho omkhulu ngoba phela thina sithemba ushele ubuka lensizwa baba ubuka lento ukuthi hawo uNkulunkulu uyakuthanda usesheshe wamletha umyeni wakho uphenduka ubheka lensizwa uthi ungiphathele kahle lengane akithi uzwile ukuthi iyahlupheka ithi lensizwa baba uthi baba uzoyithanda lengane uthi inkosi bangikunikwe nguwe konke kuphelele sithini thina insizwa zakwethu sithini indaba singasho ukuthi uma sisenyazini konke kuphelele akukho kunye kuyosehlela uma sisonyazini usethu baba kulungileke ngokwasezulwini semshadile hambani lapha iyahamba lensizwa iyamshiya usethu baba hawu insizwa ngani ungithembisile wathi uzomthanda umgade ngazo zonke ikhathi ngiqhube phela ngiyahleka wonke umuntu uthi selava ya lentokazi isiyahamba isintokazi awume kancane negama lakhe ayimazi ithi ngathi kuyalunga yazimelela kuwulche yasukuma ngalelo gama la Shembe nothando esihlangene lapha uthando umvangela uDube wakabheka uZulu ayenalo okwathi emzini wasebuhleni sekufika amapostoli ehlasela inyanga yezulu ethi dukisa abantu kuthi inyanga yezulu yaphuma yavula izandla esihlahleni yathi ake niphuthume kwabheka uZulu nokubizela umvangela uDube kuthiwa afike gijima kuthiwa khona umvangela uDube la ekhaya owayeshaya iBhayibheli aqale ngapha likhiphe ngapha engalivulile Thowathi mayifika umvangela uDube wagibela esihlahleni wamaphezulu wathi angimazi uZakewu namhlanje nizombona uZakewu elwela lo Shembe esihlangene ngaye insizwe encele thowashaya iBhayibheli waqala ngapha wakhipha ngapha waqala ngapha wakhipha uthinya ngezivela khime kancane lekuthe libhule mfana libhule mfana thowa amapostoli ahambe evuma athi hayi Shembe besithi wena odukisa abantu kodwa sesibonile manje ukuthi Shembe wena okwazi ukuthi uphilisa abantu le ndlela ebesikuyona ebingekho ngoShembe bakwazi ukuthi bayibone leyo inalothando insizwe ezinhle nezintombi ezinhle esihlangene ngalo namhlanje lapho emzini nasesiyavuka na insizwa ngicela ukuyikhomba sasesimazi sihlale nawo unyaka wonke ngonyaka odlule sazi ukuthi unendlebe eyodwa lenenye indlebe angasebenzi kodwa safika emzini nasesiyavuka umshumayeli waqhaqhazela wathi mayebuye endlini wabuye indlebe isesebenza yilelo thando sicela ukuthi uShembe umusa wakhe nothanda nalo angasilahli inkosi yawubusise nikuzwile Kaya ko sa pula sa mga 186. Ako ba chazwa
Phinde ngikhethe inkosi enkulu yaseMthembu kaNazaretha uNyabuzo. Bangcwele novalo. Nomfana omncane azilutho. Ngezizathu sokuthi ngithemba uShembe sekusebeshile ngumfana omncane wakwaZulu owuhlalo lapha eHoward. Angazi nami ngafika kanjani kuleya ndawo kodwa ngakhetha ngabeka. Kodwa sikho lapho sisenkonzweni kancane. Inkulu indaba ngoShembe. Shembe ngicela ukuthi ungiphe mina ngingumntwana engakuthanda ukushumayela kodwa ngicela abantu ngoShembe kuphela. Ngoba ngilapha ngothanda ukushumayela kodwa ngiyathanda ukutshela abantu ngoShembe. Awuthi ngimtshele ngoShembe, ngimtshele. Amen. Ila indaba kaShembe. Thoba ngcwele ngesikhathi senkosi la. Hayi ngoShembe yodwa sengihlala phansi ngidedela abanye ngoba nami ngimncane. Awuthi ngicane nabonke la endlini. Thoba ngesikhathi senkosi la ngabangcwele yake yahlala isibane saseZulu ngoba bangcwele mele uthi nawe mawuhleli endlini yakho bese umcabanga uShembe. Umthandaze mncane Shembe ngicela ungenzele ukuthi ngoba nami ngihlale ngithandaze bese yakwenza uShembe ukhona ngenzele khona futhi ngiyambonga uShembe sonke isikhathi. Ngabe wena uyamthemba yena uShembe? Asimthandeni uShembe bangcwele. Unyaka wezulu kwelakhuluma khona bepheni lathi yafulethe impela lingithanda. Ngabe wena uyamthanda yena uShembe? Bangcwele solasa sisemhlabeni. Maningi indaba amaNazaretha kodwa uShembe uyakhala uthi ukhala ngathi kodwa futhi ithina abantwana bonyaka wezulu njengamanje uShembe uthi usithanda ukudlula yonke into emhlabeni thina. Ngabe thina siyamthanda yini? Bantwana nomdala. Thoba ngesikhathi senkosi la ngabangcwele yake yahlala isibane saseZulwini sacabanga sathula sabuka imagic yaseZulwini ngoba uShembe ayikho into angayenzi. Ikhulumile insizwa la sayivikuseni ikhuluma ukuthi uShembe uyenzeleni unyazi lona lolukhona. Kodwa mina ngizokhuluma ngenkosi la ukuthi yenzani itshengisa thina abantwana ukuthi yona uNkulunkulu. Ukhona ongavumi la ukuthi uShembe uNkulunkulu akaphume manje phansi. Ushembe uNkulunkulu lo. Thoba ngesikhathi ngaleso sikhathi senkosi langa inkosi langa ibiza oyedwa oyiNazaretha omdala yathi ngicela ungibizele izingane ezingangathi. Mina ingane mhlawumbe ayikhona leso sikhathi senkosi langa ukuthi mina ngingakabe bikhona. Sike ndunyazini. Ithi ngibizeleni abantwana. Kasi yababeka lapha ngwayo inkosi langa bangcwele ngoba uShembe uyasithanda. Uthi umfundisi uChiliza inkosi yeyinhle emhlabeni. Uthi ayizingcwele ngisho nayizintombi. Ngifuna uyigatsha ukuhlala endlela eyihle yayinhle ngami. Angizokwanda kakhulu. Ithi yasibabiza abantwana isibabeka lapha phambi kwayo inkosi la. Yathi bantwana sukani manje nihambe nelapha emgaqweni ephakameni sukani manje nelapha emgaqweni bese nifuke nibuke enhla. Bese bayahamba abantwana befike behlale lapha emgaqweni bese beyama bebuke enhla. Uthe besahlela abantwana bese inkosi langa ngoba uNkulunkulu yayisithumela futhi athi ngicela ngibizela laba abantwana. Wathi lo muntu osendleleni yokubiza abantwana esasendleleni sabheka abantwana ethi yobabiza laba ethe inkosi abayo emgaqweni bobuke enhla wase kuvele ngaleso sikhathi waqhamuka imoto igijima yafika bhinqika lapha phezulu badlula bonke abantu emhlabeni. Kanti wena kungani ungamthembi uShembe? Angazi ukuthi kungani ungamthembi uShembe ngoba mina ngicela uShembe angiphi ukuthi ithemba lami lihlale kuyena bese yena ethanda mina ngoba mina ngiyazi ngiyahluleka ukumthanda. Ngoba ngisho ukuthi ungithanda kangakanani Shembe uzophuma la uyobeka itiye wena ngoba linjena. Kodwa namhlanje usuku lesabathu uthi hayi abangiboni. Indaba inkulu bangcwele ingawe noShembe wakho. uShembe lo hlala kuwe. Mina ngiyakubona sibanibani awu iNazaretha uShembe uyamthanda kodwa wenzani mawusuwedwa unoShembe wakho. Ngabe nami ngiyafana nalezi ngane zaba nenhlahla zokuthi inkosi ibize bese iyibeka emgaqweni bese ibona imoto ngamehlo iginqiki ibulala abantu. Base beyibiza lezi ngane zasebuya ngaphakathi mayifike ihlala la ifika inkosi bayifika inkosi iphethe nansuku yeyidabula yenza amafindi beka phansi. Ayikazi babani ukuthi bangaka kodwa yadabula elingana nalezi ngane. Thole ingane kwakusuma ngawani ingane ithi inkosi langa
akusukume ngawani ithathe la ihambe lapha lento eniyibonile bese nifike umuntu omfika lapho ufike uthathe lento engiyigoqele bese uyifaka la ngaphakathi kuyena ngoba uShembe ukuphila mawubalekela uShembe uzoshona ngoba ithi inkosi la ngawo maNazaretha nahlubuka ngingalingi ngihlubuke bese ngishona utshwaleni ngoba siyakubona lokho abantu esasinabo abahlubukile bashona utshwaleni bafike bedake bedlule labo abantu ababafica utshwaleni ungazi kwenziwa yini ngoba uNkulunkulu uShembe umdali wezulu nomhlaba mina Shembe ngiyamthanda ngoba ngicela ukuthi ulandise uthando lokumina lakho ngikhule njalo ngumntwana wakho ungasuki kuwo bese sasayikwenza le ngane uthi uzayibheka ithathe ngawani ithathe ingane ithathe ihambe ifike ibe ngale emgaqweni ifike ifake umuntu ephaseni ngaphathi lenansuku egoqwe inkosi ngoba uShembe wayazi ukuthi laba bantu labana ngoba bedingile azi bazodinga ukuthi uzobavusa yena phela mzwe mngaki bavuka abantu bangcwele ngoba uShembe uNkulunkulu ngabe mina ngingane sengikhulumela mina ngingane ngingedwa nje ngoba ngithe ngingane mangiqala ngabe mina ngingane uma ngifanele ukuma phambi kwaShembe izinto engizenzayo emhlabeni ziyangifanele ukuthi abantu bangibize ngeNazaretha noma abanye bagunda amakhanda bengafuni ukuveza bangamaNazaretha abanye benza izinto ezibheke eceleni esikoleni ethi uShembe asikhumbule ezikoleni manje ungathola mama kuthina thina boZulu masingakuboni ukuthi hayi oZulu abekho athi ngiyeke kodwa ngithe inkingi neNkulunkulu wakho nawe Shembe uhlola inhliziyo Thothi ngoba kusana khona ukhulumayo nje ngenhliziyo yakho ukhuluma okunye ubheceleni kodwa asikho lapho sisenkonzweni silungiseni inhliziyo Shembe uhlola inhliziyo isho njalo incwadi Abantu base bavuka labantu bavuka ngegama elikhulu uNkulunkulu ubasibonga abantu ba nami uyangazi kuyangijabulisa ukuthi uShembe uyangazi hayi angiziboni isikhathi kakhulu bancwele ngiyabonga nje bengifuna ubeka amabili abathathu inkosi kuseni kuzweni Ngiyakhetha inkosi yakithi ebuhleni baMnazaretha unyazi lwezulu amen
Ntwana uphakamile umuntu usenigama isibongo wakangena. Ngokwesikhungo semfundo ephakeme ngisemlazi. Angiyena kusihlalo yeNATESA kodwa ngiyi-alumni laseMangosuthu makayibonge inkosi. Ngimele ke igatsha lakithi ngoba angazi ukuthi babe nama challenges maphi ngoba i-information iseculateile kuma group ukuthi fanele namhlanje kuhlangane kuleli temple lapha ekhaya siyavuka. Kodwa kangiboni namunye. Kodwa ngoba ngikhona bakhona makayibonge inkosi. Sihlangene ngendaba enkulu ke Manazaretha ingcwele iyona esisuse endlini zethu izulu linetha linje. Sisuswe into eyodwa ukuthi ophambi kwethu owunyazi lwezulu uNkulunkulu. Amen. Kanjani na? ngoJanuwari ngihambile ngayohlala emhlanganweni njengabantu bonke ebebemenyiwe babeyohlala emhlanganweni kaJanuwari. Ithi ke kungapha eNewcastle babazi ukukhulu buka Shembe ayibonge inkosi. Iyona nto leyo engiyangibona ingifanele kakhulu leyo mangiguqile phakathi kwabangcwele ngoba ngumntwana ngimncane. Ngiyangwesaba ukubhibhidla phakathi kwendle ingcwele ngoba kuyakuthiwe njengoba sikholwa nje sikholelwa abakithi abangekho. Mangiguqa phakathi kwendle ingcwele ngibhibhidla ngona inhliziyo zamakholwa ebezofuna izwi lika Shembe. Kwenzakalani komakiti koyibheke enkandla ukude leshesa ngolo lafanza okuyena ongizalayo olele namhlanje njengoba ngiguqile nje. Sikhonze ezinhle mangihleli kuJanuwari sishayile isikhathi sokuvala komhlangano ngizozama bamfishane bafowethu. Sishayile isikhathi sokwehla komhlangano wasuvalwa ebuhleni ngase ngibuyele ekhaya. Ekufikeni kwami ekhaya nganotice ukuthi kugangiwe okanye kutshontshiwe. Ngafika kulesibili ntambama nganotice ukuthi TV ayikho ngoba yona isobala kakhulu mawungena nje uyabona ukuthi ayikho. Mangifona ngibuza ukuthi hayibo ukuthi kuphi wonke umuntu akaze wazi ukuthi izinto ezikuphi. Ngesimo sokuthi ngikhathele ibanga libelide ngilihambileyo ngase ngilala ngivuka ekuseni. Ngacingisisa ngabona ukuthi lezi zinto kazikho. Angaze ngicabange umathambe enyoka lihlabela imzondayo esiyasizwe kuthiwa bayaye bakwenza abanye babebona kutshontshiwe bathi ngifuna hlanye ngifuna xosha amaphepha ngoba ngikhuliswe ngezika Shembe. Emqondweni wami into oqala yafika kwaba ukuthi ngibikele uShembe ukuthi naku sengifike ekhaya kade ngihlele emhlanganweni wakhe uza kanjani kwenzeka kanjani lokho. Ngathatha ikhandlela elimhlophe kithi angishisa impepho ngimncane ngomagcina. Ase ngithatha noMnazaretha wami sengiguqa ngibikela uShembe ukuthi inkosi yezulu nomhlaba nyazi lwezulu kade ngihleli phambi kwakho. Namhlanje mangibuyele ekhaya kaBaba ngifika kutshontshiwe. Amaphoyisa Shembe engcwele bengwanikela. Amaphoyisa enzeni kanti uma ngifika mina kutshontshiwe kodwa bengwanikela na? Ase ngithi amen. Ase ngithatha ikhandlela lami ngililayitha ngibabaza ukukhulu kaShembe Manazaretha ingcwele. Ase ngililayitha ikhandlela elimhlophe kithi ngibiza ke insizwe engizalayo ngiyibuza ukuthi lo muzo wakho thina kasinamuzi. Mawuhluleka wena ukubala ukuthi lapho khona uqaphe lo muzi noma ubheke ubona ukuthi uzobheka ubani. Ngase ngilishiya kanjalo likhanya abantwana bayingcwele ngase ngiyihlalela nje ngiqhubeka nezinye izinto engangizenza ekhaya. Ekuhlaleni kwami ikhonze ezinhle ngifikelwe isithongwana ngase ngiphaphama ngithuswa imoto edume egcekeni. Uma ngiphuma ngiyabona ukuthi iveni amaphoyisa sengiyibuza ukuthi kazi kwenzakalani mhlawumbe umnewethu ufonela amaphoyisa wathi aweze ekhaya kutshontshiwe kwafika nje lokho emqondweni wami phambi kuba ngikhulume nabo. Mangikhuluma nabo ikhonze ezinhle bathi kwenze njani la ekhaya. Sengiyabalandisa indaba ngoba sengilandile nje. Sebethi ke lalela ke lezi zinto ezibalayo zonke ise police station. Lezi zinto ezibalayo ukuthi intshontshiwe la ekhaya ise police station. Wena sicela ufike ntambama uzovula icala. Ngoba manje sisebhizi nalabafana abantshontshile la ekhaya sikwazi ukuthi sifika manje uzongasifica station. Ithwana indaba enjalo Manazaretha. Khandlela lelo
impendulo yabuya ngaphela amangaki sisho kanjani sithi umuntu lolu thando ngingenayo irest ngoba ngiphinde ngaregister futhi Shembe uthi asifunde abantwana abancane bahlekisa ngoba bamkhulu befuna ukumkhulumisa isilungu wathi bayeza abantwana bangafundile sesifikile ke ikhonzisi uzofunda nje futhi waqhobe bebomvu nabo belungu ekuregistreni kwami kwesibili kube ukuthi uxhaso loluka NSFAS kalisekho ngoba baye bakuncede nje ukuthi uqede iqualification yokuqala emva kwalokho uyawubusuyibonela inkinga yami ke ozawethe ngifunda nabo bebenabo bona amaresi mina ngingenayo ngoba bafuna isizumbulu semali engisaba nginokusigagula ngoba kanginaso mawufuna ukuhlala eresi kodwa ngosheni kwami ulwazi ngitholile ukuthi kunomsebenzi oyawuqashelwa esikoleni bazokwazi abafowethu ukuba oRA uyawuhlala eresi nje mahali lona holo lakho lelo nyaka wonke ngibese ngikhulekela lo msebenzi ke ukuthi uShembe ungenana ngiphe wona ukuze ngizokwazi ukuthi ngibe seduze nozakwethu ukwenzela ukufunda awu applyela maka-applywa ngenhlanhla bangibiza bengibizela interview ekukhulumeni kwami isilungu ke anginamanga nami ngazi ukuthi hayi uvalo lingeqile hleze kube khona amagebhe engiwashayile kodwa ngangiphika ngokuthi Shembe ngithandazile futhi ngwakhothile amafutha mangiyalapha ngoba bengizuvalo ukuthi hayi ngeke liyangishiya emva kwalokho sengisikhulumile isilungu ongaze nongenami kwami ngakho sambile isikhathi bacubungulwa abazokwazi ukuthi baqashwe bafonelwa indaba yonakala kuyisabatha kuneklasi lalikhona ngase ngizoza ukuthi sifunda nabo hayi mina ngibiziwe ngathi awuShembe bazobukisa ngangoda abantu abangakwazi ukuthi uNkulunkulu yini iklasi lingo9 uthe makushaya 11 kwafika 9 insizwa kaZulu yangithatha sahamba kwelinye ithempeli elisemlazi kwaJ station ase ngikhipha u5 rand ngathi mina Shembe ingcwele kune interview engibe nayo babeziwa abantu abaqashiwe mina ngase ngibizwe ngicela uShembe ebonakalisa ubukhulu bakhe kwakuyisabatha laba bonke ababiziwe kuthiwa bafike ngomsombuluko esikoleni bezokwazi ukuthi balayele ukuthi istep esilandelayo sekuyini ladlula isabatha ladlula nesonto kwashaya umsombuluko nje bese ngivele ngiyivila phela ngisho kwenzani bese vele ngiyilalela uma ngilele ngizwa California mangithi ngiyayiansa enye ingane ezayikhuluma ngesabatha ukuthi mina ngibiziwe ithi mntuseni bayakubiza la kodwa manje bathi bezama ukukufonela bengakutholi efonini kuthi waphuthuma manje uze sithini indaba enjalo abantwana abayingcwele Shembe sikhumbule abantwana abayingcwele sihlale ezini lakhe singaphumi bese senza ukuthi sibe ngabakuthandayo okulungileyo bese kukhunjulwa nabazali bethu sebalala ethini lomhlaba abangathamba mhlophe namhlanje asikhumbulele bona nenhliziyo zabo ivuma ukuShembe ayikhumbule ngoba ngiyakhumbula ngesikhathi senkosi ilanga sengizohlala phansi futhi ngiyaxolisa ngesikhathi senkosi ilanga inhliziyo yanikela ithi inkosi engcwele ngicela ukhumbule ubaba wami osohamba emhlabeni ngicela umthathe noma ngabe kuphi umfake ezulwini lakho isithi inkosi kubusise sekuhamba isikhathi sekuphuma izwi ukuthi kuthiwa insizwa sekuthini ibizwa ubaba mayifika lensizwa
uthi ubaba mntanami uthi thina baShembe siyalalela umntwana wethu ekhala uthi ukhalile wathi asikhumbule ubaba wakho uthi ubaba wakho lapha behlala khona behlala emgedeni obevalelekile wona phakathi nendawo yena phakathi kwamatshe uthi bekunenkonzo belicatha kanjalo umehleli uthi lihlale ekhanda lakhe libandayo leliconsi uthi inhliziyo yakhe limshayele lithonsi yaze yamukela uthi impilo yakhe yonke useyohlala laphana eshawele leliconsi ngekuphinda lithola usizo uthi kodwa thina baShembe ngoba uzukhalile simthathile uthi kumthatheni kwethu samfaka ezulwini uthi usibangela inkinga kakhulu baba wakho uthi yena ufuna lela consi lakhe ngoba inhliziyo yakhe bisiyamukela ukuthi uyohlala laphana noma selitholile usizo kodwa uthi yena ufuna iconsi lakhe lelo belithola lapha emgedini uthi yanikelela baba wakho umtshela ukuthi inhliziyo yakhe mayithambe avume ukuthi uShembe amthatha amfake ezulwini lakhe abazali bethu ngathi nabe bengaba njalo nokhokho bethu nomkhulu bethu uShembe bakhumbule Nkosi usisize la Owela ijabe ithi indabana ekhaya ithi ukuhlabelela uyamthokozisa
odabuleyo. Nkosi Moses ukuphakama lo okhulumayo umfana wakamathunjwa eintabeni zaseFufu ngaphansi kwaMshumayeli ukhumalo emnqamlezweni umthembeni. Kodwa njengoba singamapeni qalela ngeke ngithi mina njengoba sizingane sikhona sinenhlanhla engake yasehlela emhlabeni sihleli noShembe wethu esibutshelwe abazali bethu abanye sibonele thina uNkulunkulu. Ngithi mina sifana namapeni, sifana nemsizi amapeni. Ngoba lo msizi mawuthenga esitolo uthi mawuthenga umsizi esitolo uthenga umsizi loziwe. Kodwa umsizi uthenga nje ungahlobisa nangawo ngoba usuku umuhle ngaphandle kodwa indaba enziwa ubusizi inkulu. Kuyaye kudingeka ukuthi umsizi ube nomshini wokuloza okungabaphathi bethu abashumayeli, abavangeli, abafundisi, amakhosi noNkulunkulu wethu Shembe unyazi lezulu imithetho ayibekile sigcina. Kodwa okukhulu kunakho konke suke simsizi abazali bethu abasuke beyilozi. Uyakhuluma lapha uStalo wase ingelozi vele yakho. Lo khulumayo uStalo oweNATESA yase DUT lapha ngasemakethe. Lemsizi iyadinga ukulozo ukuze kusasa ibhale imisebenzi emikhulu neindaba eziyosala emhlabeni. Ngoba thina sikhona siyintsha singaka yithi kusasa lebandla. Kodwa kuyoba iphuthe elikhulu uma ngathiwa thina sivumanga ukulozela ukuze sokubhala kube kuyikhona nokufundisiwe abazali bethu nabo abazali bethu abakufundiswa abazali babo okuyindlela kaShembe. Uyakhuluma uStalo wasewesivini ukhuluma ngothando. Mina ngizothanda ukuhluka kuwe kancane. Mina indaba yami nokukhohlwa. Basifundisile abazali bethu ngenkolo yamaNazaretha. Basifaka enkolweni yamaNazaretha, basifaka ngenkani singafundi kwesikhathi ubani bethu basasiyekudla nje sonke. Kodwa hambe kufika isikhathi lapho lomele uyithathele khona wena isinqumo noShembe wakho. Ukuthi ngabe wena uShembe ukhona nenhlizweni yakho ukuthandile yini ngoba ngeke wena umthande uShembe mengakuthandanga ngeke wethu oyindaba. Sithi basuka emakhaya size lapha ekhungweni zemfundo. Iningi lethu lifika lapha bese likhohlwa indlela abazali bayo bayikhulise ngayo. Wena ekhakini umthandazo okulala ubuwenza zonke izinto kodwa mawusufika eThekwini usathandaza. Kuthi ngenye imini kwakhona inkosazana eqhamuka emzini angazi zothini umuzi onjani kodwa umuzi ongamile kahle emzini ekhona kulo. Kodwa lo baba wakhona wayesebenza eGoli. Wasebenza lo baba wase eyadlula emhlabeni waseshiya izimali okumele zilandwe emsebenzini sizekhaya. Kodwa lenkosazana yayinomama ohlakaniphele ngendlela eyisimanga. Lo mama wakwazi ukuthatha yonke le mali lelo baba ayishiye kunokuthi ashintshe ikhaya mhlawumbe akhande indlenhle noma la ekhaya kudliwe kahle noma kube nemfuyo la ekhaya wayithatha le mali wayibeka ebank noma wayibeka la ibeka khona. Yafunda lengane emabanga naphansi. Imali elithengwa uniform ukuhlanganisa umama hamba yokuceda emzini yabantu ahlanganise lawo mashumi ahlanganise labo 2 rand labo ke ukuze akwazi ukuthi ingane yakhe iye esikoleni mayifike esikoleni ifane nezinye izingane ngoba uma usasema high school nasema primary ayibiki i difference kakhulu ingane ngoba zonke isuke ifake uniform eyodwa. Yakhula lengane ithema ikhula ngale kupheko la ekhaya. Kodwa ikhuliswa futhi nangemfundiso ukuthi kumele iphathe kanjani. Ithema sifike esigabeni sokuthi kumele ngabe manje iyahamba manje kumele ngabe esikhungweni semfundo ephakeme. Wase kufika leso sigaba yaphasa futhi yaphasa kahle. Lo mama ithele ngane mayisuku sinenhlanhla thina ngoba sekukhona noNSFAS abanye baba bethu lapha abafunda ngalezakhathi ofundiswa abazali bakho. Wakubeka isenti phezu kwesenti ukuze wena ukwazi ukwesikole. Thina lese siyacwana ngoba ukuthi sifunda nayo. Yonke le mali la ekhaya kulanjwa kuke
yakhe kaze umzali wami ithemba lisekhona kuyo. Noma nje sengiyenza sengifike ekhaya ngoba ngifundile sengifike ngiphendule nje isilongo kanjani umzali. Wathi mayisuka lapho wayeselungisela indodakazi yakhe ezohamba esikoleni. Sizohamba idudeni uthi zohamba ziningi ziyofuna isikhala ngoba iphase kahle. Wayesethi lo mama mntanami mina nginakho mina ngimntanami uyabona kodwa mntanami ngizokwenzela umphako owudla uzubuye la ekhaya nemfundo. Lo mama wapheka isipho sombili wapheka nombila nobhatata wakubeka Nkosi yami ngathi sengiyabona ekubeke kahle wagoqa wakufolda kahle yonke into kodwa obhatata nombila nesipho sombili. Uthe mesuka lapho wase isigobha lesipho sombili phakathi. Lesipho sombili phakathi wasethatha yonke le yamali leyana ayibekile wafike wayifaka phakathi bamba ngithe mina. Uthe no mama mntanami lokudla engizokunika khona lokudla uzubuye. Uthe mesigobha lesipho sombili waseyifaka yonke imali phakathi. Uthe esuka wasesivala wasebeka umbila wabeka obhatata wasemgoqela umntanakhe kahle wamnikeza wathi mntanami hamba nakho manjena umphako wendlela lona uyowudla lo mphako uyozubuye la ekhaya. Ithe isuka ingane yasithola abangani bayo basebegibela lento esihluphayo thina njengoba sikhona la esikhundleni semfundo ephakeme zonke ikhulu khona siyakhohlwa ukuthi asisuke emakhaya nafana. Khona abantu abasuka emakhaya kubhekwe khona yena ngempela sekuthenjelwe yena kodwa befika la ufika uyadlala noma afika dudane nabangani yonele ngasebenza vela ashintsha indawo angasaye ekhaya kubo avela asuka athi ngizokwakha ngaphethekile usuka lehluhlu wena uzokwakha eThekwini uthi lapha lehluhlu indawo yakho niyophakama nini. Utelo mama utelo mntana mesehlangana nabangani bakhe umfethe lapha esikhomeni wasefaka ubhakha wakhe wase ubeke emhlane bayigibela itekisi labantwana basebehamba. Umama kamtshelanga lo mntwana ukuthi mntanami umphaka engwenzele wona yilokhu nalokhu. Ngoba umama wayebona ukuthi lengane izokushiya yonke lento ethi awumama enzani mama hayi isibhaqana izisuka sombili eThekwini. Uthe makufika egaraji bathi makufika egaraji yayisiyafika ezinye ingane ziyehla ngoba phela ezinye ingane yinika imali emakubo zathi mayifika zafika zathenga yonke lento masuyicabanga enhle nemnandi. Yayisihlala yona yathi mina hayi hambani angiphisiwe lokuzana. Bahamba bawuthenga babuya badla yathi yona hayi ngisuthi ngisuke ngidlile ekhaya. Kuthe mayima futhi esitobhini sesibili yasezehla lezingane yasibuka lengane ivule esikhwameni thema ivule esikhwameni afike isuka sombili yasisithatha isitahla ngewindi. Yathi mayisithatha ngewindi yaqhubeka indlela bafika esikoleni kwamele manje ukuthi wonke umuntu akhiphe wonke esenakhe ekhaya khona ezokwazi ukuregister nazi ma-register khona imali omele usuke uyikhiphe lapha phakathi. Uthela noma eqala uyayibheka wabona ukuthi konke mama kanginikanga imali. Uthe meqala efonela emuva wafika wathi umakho ekhaya mntanami mina ngithathe yonke imali ngayifaka kulesa sikwa sombila lese ngikubhekele sona. Ayikho enye imali mntanami ekho ngaphandle kwaleyo. Mhlawumbe abanye bethu nje bala basuke nele njalo. Kodwa mawusufike la ubona onabo ongema begqoka kahle. Ubone nawo abanye befaka imnazi ethembisa nomqhele emihle bese uyakhohlwa wena ukuthi ekhaya awunayo ngisho inkukhu. Uzoqeda namhlanje mhlawumbe umsebenzi awukawutholi usukhohliwe ukuthi wena nje mawuqeda ubuyele ekhaya uyohlala phansi. Uhlale nayo qualification yakho. Mhlawumbe sengiphethe kungakubi mangase ngiqede ngingakaze ngibabaza isihlalo. Sengaphumalana labafana abancane ekwenza mhlawumbe duty sekhona isithupa. Uthi ngelinye ilanga kwabakhona umame. Lo mame wayiganile. Meganile le ndoda uyakuphela lo mama wayisoda. Lapha kwaShembe sokembonyasi lezulu. Bakuyisikhathi senyanga yezulu. Le ndoda yehlelwa yishwa Nkosi nami.
ngaleza ikhathi uthi mawuboshiwe kanti ubulela umuntu bese ungunyelwe igwayi kathi kuthi uyolengiswa wayesesuka lo mama wobuseyamazi noShembe wayesehamba yomfundisi uNtombela mfundisi ngiyacela ungise kuShembe lapha kuShembe ngifike ngiyobika ukuthi umyeni wami bambekele idate uthi ngosuku oluthize uyaqala wathi mayifika phambi kwamnikazi wasonto inyanga yezulu yathi mayifika yathi mntanami kulungile umyeni wakho ngiyaqala ngosuku lolazomunywa ngalo ukuthi ufike ekhaya ufike ushanela amagceke bese ufike ekhaya upheke kahle ubeke netiye ngesikhathi esuthize kuyothi makuphela inkonzo kaNayini lapho ngobe sekhona umyeni wakhe egedini wasesuka lo mama ngoba nalethemba ngaloNkulunkulu esimkhonzayo unyazi bezulu wathi mayifika lelanga lalishiwe inkosi inyanga yezulu yafika washanela umama magceke ekseni wavuka ehlabelela kuthiwa ehlabelela eshanela washanela uthi usuka wasebhaka lokhu kudla okwakuthandwa ubaba la ekhaya wayenza netiye wasekubeka wathi mayiqeda ukwenza inkonzo yokuvuka kavuka nathi wathi uyezwa nayo indoda egcekeni imemeze egedeni ithi mbakazi yethu makoti wami uthi bakukhiphile nje kodwa ngazi ukuthi kufike kanjani lapha angazi kuthiwa ngathi wayihanjiswa yona inkosi kangazi inkosi sisizulu kala iqlomo inkosi enkulu yasephakameni unyazi lwezulu lokho uqile lapha amanazareth ayingcwele umondli wakamtshali endabeni zakwampukunyoni emtubatuba ethokozani Thembele lokho uqile usihlalo wase eJude campus ngosihlalo ophethe sazowamakela nje usihlalo angikho lapha kodwa sibonga uthando bangcwele lo sihlangane ngalo namhlanje ukhulumile usihlalo lapha oqalile ukhuluma indaba yothando oluthando uManazareth ayingcwele thiwa inkosi ilanga olunye usuku yakuyakhuluma ngalo endabeni yasenhlangakazi Ngalo suku inkosi ilanga yangena enkonzweni kuyinkonzo kavuka nathi kulesithathu so yathi mayingena inkosi yathi mayihlabelela yahlabela ingoma ethi ikhumbule esivinini yathi ngiyogcina ngivalelisa yathi abaningi bawongiphelezela ngokuyithanda inkosi
athi ukuthi kangaka ekhaya lethu athi igolide nesiliva kuthatha ilutho thoma ikhuluma inkosi ithi maNazaretha ayigcwele nize ningayiyeki lento kaShembe ngoba lento kaShembe ijulile ijule kunezinto zonke ezikhona thoma ikhuluma inkosi ithi noma ngabe ufuna indlela kaJesu yiyo le ndlela kaJesu yathi mayikhuluma yaze yabamba isigqoko ekhanda yathi uma kwethi ingilosi noma nilele ikhuluma ithi le ngilosi le mina nguShembe yekani le ndlela ithi nize ningavuki maNazaretha ayigcwele ngoba silapha size singayiyeki le ndlela kaShembe ngoba uShembe wayithuthelela kakhulu le ndaba bemphikisa kuthiwa ngolunye usuku inkosi uNyamandala ihamba iphikelele endabeni zakamaphumulo kuthiwa yathi mayihamba ihleli nezinsizwa bexoxa lapha ichazela lezi insizwa ukuthi iyona yathi umuntu esemhlabeni kuthiwa bayiphikisa kuthiwa yaphatheka kabi inkosi kuthiwa yaze bakalekisela ngendaba kaMose ithi noMose wayithunywe yima ifika lapha emhlabeni ithi le muntu owayikhulumela ngabini mhla ushila ngabi kodwa amaqaba ngaleso sihlahla engashi ithi kwakuyimi bakufika uMoses esondele eduze kwalesi sihlahla ezobona indaba enkulu eqalayo ukwenzeka emazweni akubo ithi yakhuluma inkosi umqalo endlela iphakathi yathi Moses khumula imbadada ngoba le ndawo osondela kuyona ingcwele yaqhubeka inkosi enkulu iphelele endabeni zakamaphumulo kuthiwa ngomhla ka-11 kuSeptember kuthiwa yathi mayiqhubeka inkosi inyanga yezulu iphelele emzini amakhasana egcabashe kuthiwa yafika ngeyikhathi sekuntambama sekungabo 6 ntambama kuthiwa yathi mayifika lapho inkosi enkulu basebengena ngaphakathi beyilungiselela isilwane sasezulwini kuthiwa basebengena ngaphakathi besilungiselela bathi sona sahlala ngaphandle isihlahleni esasingaphandle bathi masebebuya bezoyilanda inkosi engcwele inkosi umkalo wendlela bafica lesi sihlahla sesivutha bathi hawu ubani lo usevuthele inkosi yamakhosi ngomlilo zasondela laba bantu laba sebekhala bekhala inyembezi bebona into abangaze bayibona shisa umuntu nje kuthiwa yathi mabesondela leli langabuletha sekhala lezi ingane ezayilungiselela uShembe ngaphakathi kuthiwa lehla ilangabuletha kancane kancane lehla kancane kancane bathunga uma beyibona inceke yenkosi ikhona ngaphakathi bathi hawu inceke yenkosi sithi ushile thina ngoba sibone nasi isihlahla sivutha kodwa yayingashanga inkosi yamakhosi yayisifakazela lento abayiphikise kuyo uma ithi iyona yathuma uMose iyona yathuma uMose emhlabeni maNazaretha ayigcwele angizukwanda kakhulu mina ngeke umuntu okhona ukukhuluma kakhulu kodwa namhlanje sihlangene ngothando lapha beluthando maNazaretha yathi mayikhuluma inkosi ilanga ngalosuku ngikhuluma ngalokuthi angena ngolesithathu eThempelini yathi maNazaretha ngomcela uShembe ukuthi angithande ngoba mina aninawo uthando lokuthanda uShembe ngoba silapha siyacela enkosini enkulu yasePhameni maNazaretha ngoba ngibhuqele uNkulunkulu ungakithi endaweni zaseMatuba siyacela ukuthi lapha khona uNkulunkulu asikhumbule bese sifuthana sengizohlala phansi maNazaretha kuthola uthando inkosi enkulu yasePhameni ayikhombisa kuyindoda yamadlala emthunzini okuthiwa uNenze thola indoda okuthiwa uNenze ayishosha ingakwazi ukuhamba so yasiza ukuthi uShembe ungapha ngakithi kwaZulu emkhayideni usondelene noMtuba eyibonga Nkosi so yasiza ayiye khona ingilosi yokumphilisa uyifica khona kodwa bathi mabefika kwaMkhulu wathi ithathele le ndoda lena bese niyisa emzini waseMini School eMaritzburg ophinde waziwa ukuthi selideni sekuyinkosi la manje senhlahleni thiwa yafike yabeka khona le ndoda lena uBabamkhulu waze wafika isikhathi sokuthi uyakhona eMaritzburg wathi mayifika eMaritzburg uBabamkhulu waseyifica le ndoda lena yabamadlala wathi hawu mntanami usekhona ingilosi yokuphilisa sizofika ezulwini lakho
eyayihlala ngakhona lapha eMaritzburg eEdendale. Wathi mayisekhona thola indoda babejwayele ukuthi bavula isibhalo iBhayibheli bangcwele bafunda incwadi. Wathi mayilapho ubabamkhulu ngoba lensiza kwakuthiwa ayithathe ifake endlini eyayakhiwe kuloya muzi waseMini School okwakuthiwa uzonke izizwe. Lapho wakuthandazela khona igoli. Ubabamkhulu wathi mayisahlena lensiza yaqaluza besangcwela ngesibhalo weza sekhala igubhu emzini waseMini School. Wathi mayifika ukuthi wenze njani badabami wathi ingilosi lokumphilisa isifikile le ndoda lena kuthi unenzeka amadlala yasikwazi ukuyihambela inkosi ibusisele kuzweni. Sebefuna lesabelelo ibeselingehla lithi abemukelisa ubukhosi babemukelisa phezu kwalendaba sisentabeni nje sathini sekufike la khona inkonzo funeka siyiphethe bangcwele ukuze idede inkosi isibili sazongena osekela ihlala nabo bayibambe Ade sengoyihlala phela kuzongena osekela ihlala nayiqalwa phansi negema lahe cha abantwana benkosi siyabonga zinsizwa zonyazi wezulu amazwe nsiphe wona umuntu benikele imthatha